Reka nongere kubasuhuza ndetse mbahe ikaze abakunzi b'amakuru mashya Plus, tukaba tugarutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kwibanda ku bitero bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta zagabye hano muri Minembwe. Akaba ari ibitero bikomeye cyane, ariko mbere na mbere tukaba nanone tuza kugaruka ku makuru avuga ko AFC M23 atangaje amakuru akomeye cyane agaragaza ko abatekereza ko bazigarurira ibice birimo Rubaya ndetse n'ibindi bice bitandukanye byamaze kuba byakigarurirwa n'iri huriro barimo barota, mbega bagaragaza neza ko nta buryo na bumwe abari ku ruhande rwa leta bashobora kuba basubirana ibi bice by'umwihariko muri Rubaya bakoresheje uburyo bw'intambara. Nongera kukubusaba gukanda subscribe, ni ubufasha bukomeye cyane ubuduhaye. Duhereye ku makuru ajyanye n'irifatwa rya Rubaya ndetse n'ibindi bice bagarutseho, amakuru aravuga ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati Erasto Musanga akaba yahamije aya makuru avuga ko abarota gufata Rubaya bifashishije intambara ntacyo bazageraho, kuko aya ari amizero adafite ishingiro, mbega abona ko adashoboka. Ibirombe bya Rubaya bikaba ari ibirombe bikomeye cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko bibarizwamo hafi 15% bya koruta iri ku isi yose. Ibi bikaba ari ibirombe bimaranirwa n'amahanga na sosiyete nyinshi z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'izindi, yaba izo mu Bushinwa n'izindi nyinshi, ariko kuri ubu ngubu hakaba hari kuvugwa izo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'amasezerano leta ya Tshisekedi yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirangajwe imbere na Donald Trump. Aya makuru rero yose akaba yarahereye ku mpamvu y'uko uyu Perezida Tshisekedi yagiye kure, akaba yafata ibirombe byose bya Rubaya akabishyira mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo imufashe kuba yagaruza ibyo bice byose AFC M23 igenzura, bitwaje ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakeneye, mbega kugira ngo ya masezerano yashyizweho umukono hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'amahoro ndetse ashamikanye n'ay'ubukungu abashe kuba yakubahirizwa. Ubwo rero uyu Perezida Tshisekedi yari ikinigi aherutse kubera isobanuro ry'urugamba rugamije kwigarurira ibyo birombe bya Rubaya, Guverineri Bahati akaba yarahaye gasopo abari bagize izo nzozi, mbega abasobanurira neza ko bidashoboka cyane. Aha rero ikinigi ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe bafatanya n'abacanshuro, iyi mitwe irimo za FDLR igizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, akaba ba Wazalendo ndetse n'abandi benshi, bakaba bari barashize ibirindiro byo gukoresha abagaba ibitero bikomeye muri Rubaya no mu zindi nkengero zayo, mbega kugira ngo be bakora AFC M23 muri ibi bice bongere babe babigabiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbega bitekanye. Nanone kandi ibi biri kuba mu gihe drone z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziherutse kuharasa buhumyi, mbega zikica abaturage ndetse zikanasenya inzu z'abaturage aho zishe n'inka, ubona ko ari ibitero byari bigambiriye kubabuza gusa cyangwa se gutera agahinda abaturage batuye muri biriya bice, cyane ko AFC M23 n'ibirindiro byayo bisa naho bitakozweho cyane, bitewe n'uko izi drone zaje zibasira uduce dutuwe cyane n'abaturage. Uyu Guverineri Bahati yahumurije abaturage babwira ko imbaraga zihari ndetse ko ntawe uzabakoraho, nta n'uzabakura mu ibyo bice baherereyemo cyangwa se bavukiyemo. Akaba yarabijeje ko AFC M23 izakora ibishoboka byose kugira ngo ibarinde, mbega haba nijoro haba ku munwa, ku buryo iba yizeye ko umutekano wabo urinzwe cyane. Nanone kandi mu byumweru bibiri bishize akaba yaravuze ko interahamwe za FDL ndetse na FARDC bavuye muri teritwari ya Walikale bakagaba ibitero birimo na za drone byishe abaturage bagamije gufata Rubaya, ariko bikaba bitarigeze bigerwaho bitewe n'uko AFC M23 nayo yari iryamiye amajanja, kuko ari agace gakenewe cyane, nayo ikaba yarahongereye ubwirinzi cyangwa se umusada wa gisirikare. Mu magambo ye yagize ati imbaraga zabakuye n'imbaraga zabakuye Goma ntaho zagiye, ziracyahari. Abaturage bahumure bakomere, turi kumwe n'Imana kandi dufite imbaraga, ntibazigera badutsinda. Uyu Bahati yakuriye inzira ku murimo w'abantu bose baba bafite inzozi zo kuba baza gufata iyi Rubaya, aho yavuze ati
nibagende baryame basinzire babyibagirwe rwose ntibazigera bahagera. Iri huriro rya AFC M23 rikaba rigenzura Rubaya kuva muri Gicurasi 2024 aho yahozemo ingabo z'u Burundi, iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'ihuriro rya Wazalendo na za FDLR, mbere y'uko iyi AFC M23 iza kubashushubikana ngo ibe yahafata. Tugarutse kandi ku makuru agaruka ku bitero byagabwe mu ijoro ryakeye, amakuru aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Kinshasa, ubwo ni FARDC nk'igisirikare cyayo, za FDLR, Wazalendo, abacancuro n'abarundi bafatanyije, ryaramutse mbega mu iri joro ryakeye ryasutse ibisasu byinshi cyane mu bice bituwe cyane muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko tubikeje itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 kuri uyu munsi, ni kuri wa kane mu itangazo bacishije ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter. Iri tangazo rikaba rivuga ko mu ijoro ryo kuri wa gatatu ushize itariki ya gatatu kugeza ku ya kane Kamena, uyu munsi ubwo ni mu ijoro ryakeye guhera saa moya z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zakajije umurego mu gusuka ibisasu mu bice bituwe cyane bya Gakenke, Bidego, Mikenke ndetse n'utundi duce dutandukanye hano muri Minembwe, aho bagiye bakoresha drone za kamikaze ndetse na za kajugujugu za KT-6. AFC M23 ikomeza yibutsa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwaraburiwe ku mugaragaro ingaruka zikomeye z'ibitero byagiye bikomeza kubiba impfu. Mbega AFC M23 ikaba yaragiye itanganyira ntarengwa nyinshi yibutsa amahanga ndetse n'abandi batandukanye ibitero byose bigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta bihangayikishije cyane, by'umwihariko bitewe n'uko bisenya imitungo y'abaturage ndetse no kwimura ku gahato ibihumbi by'abaturage benshi cyane baba batuye muri ibi bice. Nanone kandi iri huriro rya AFC M23 rikaba ryari riherutse kuburira ubutegetsi bwa Kinshasa ko ritazakomeza kurebera ibyo bitero, ubwo ko ingabo zaryo ngo ni ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho zitazongera kurinda ibice rigenzura gusa, ubwo zizafata ingamba zose zikenewe zigasunika izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta zikazigeza kure cyane y'ibirindiro byazo, mbega zizijyana kure y'aho ziba zateye ziturutse, kugira ngo bizere neza umutekano w'abaturage batuye mu bice byose bamaze kubohora. ubona ko bakomeje kubuzwa umutekano n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta yabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na subscribe wongereye gusubira mu kanya.